Kirente tuciengi gikundi kimwe kia Arutwa na ARITWA KUSO nikithiete na mbere gukinyeria ngwataniro kire atongoria ma MERU marigwa kumanina nkucanio cia gavana Kawira Mwangaza na MCA Arutwa mama ni marite thina nuntu kuona mbia cia mathomo nicio BURSARY iria cimethiritwe makibateithiritwe iri thina nuntu matabota gukinyira MCA na magiro obisini cia ward administrator matatetheka. Kevin Kimathi na utariria nkuruki. Atongore boba ikundi kia ARITWA University mwanya batongore timukaririte wa Ruben Mwirigi bakithirie karokyo kya kuinga mwaka ibawita mwanka thai ya ARITWA buru ibaringikitiane ne muno indwirira atateka gavana wa MERU Kawira Mwangaza na MCs bambunge ya county ya MERU through ndwa yao cibitari cieto itena ndao ritogero tindawa ni uma weta ya jirene de kurete otiomba oitirira jirene because barabara iro yaki tutiomba okilugira because otengo ikoriteka waya BURSARY batu tutikona BURSARY onto timya kuthania MCA form otiomba otikomeoro kathania na wanda administrator batena nyambi batena ofisi tutaweza kuendelea katikati ja governor na MCAs oni mbuga iza go to affect mono da MERU at large nyate ARITWA mono torewa igwa KUUGA ugeta sibitari tie toregwa excuses bato ja ARITWA toteko kinyiro bursaries no kuona nande totena kanya kauga ko waste we really don't have that time to waste tuevuta na hapa kwa pale hapa na pale na riwi romba rorena na muno ingwataniro ya nikire atongoria MERU nikenda mto withira kaguneka muno ya ARITWA kwewa kina kya BURSARY ne batu kira tukuromba iba batanire kenda bambo turitira ngwe amwe tiweta tauni weto trima tioro bya kanjo bikonu nkonto tengo ekoriteka batu yudi twerinde kwatia kengwe ichonde na tuatanirite account ka thirikari nene but what we request them to do ibomba nyabo tuata njara because tatu na nene mno ere kuritangwe ichonde bamenye no katokura. View about the current situation in MERU County is that the governor and the MCAs should enhance that workmanship of working together so that we as a youth and other members of MERU County can benefit from what they have to offer. Because if these struggles continue, nobody is going to benefit from the funds that are given by the national government. Bunge bakiuria ciari utarana bokiri biria bawita kuthithia university ni ontuba mwaka ba kuremerwa iwasi umenyi bauritie ngwataniro yani buno kinya atiatiko ya ikundi kia ARITWA twetherwe turi amwe kana turi united ka ARITWA ba MERU na itogweta kinya bange bara batigi nyuma batu join because we don't want to leave anyone behind. We want to do this turi amwe twinde so ndireromba to thithie onge tugwatanire nikenda tumba ikuthikirwa nonto oni mbeteketie kwina power in numbers na kwena slogan mbigagwa igetumiro mono that's united we can bargain but divided we can beg. Nenda kwariria twi a youth ka comrade ARITWA baraba umete MERU County twenda kwira muciari rira mwana athiririe kigerio kia wege KCSE uka mutegera ukona kosi ria kuthithia ri ukachua guidance kithiro tithomi wachua mtoro thomi amwa guidance njega no karingeria mwana kosi ikitumiana na ubeta school baraba ingi batu thoma bweta graduation bokoria nate mwana ate graduate gitumi no kwithira na ndetira arathithia kosi njomo ira muremera araremo kuga onto no muingereria athithie na nde aciari bonthe bokarie ana benu na boba guide nkiripotera weru weekend kumatiania beta wa Kelvin Kimathi.